ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise Ka Khasi Hills Autonomous District Council Dangshan kalapha ada ka jingtho shika Sorkar Jylla bakan Pyllait no ya kapisa ka ba arpho Klur sapu hunyaw laksan 4,000 tengka ya ka bala menjur lengba ka Finance Commission na ka benta ban aijing rap pisa sha ka District Council na ka benta ban le yiki kampen roy hapo kishnong ki bahap hapo upod usam jong ka District Council uba martul mukhim uba longru executive member uba pet ya katnat development jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jinge kren bat kilat pathai khubor uliyatho ba ula pharu dangshan de ka jingtho sha menteri katnat District Council Affairs jong ka Sorkar Jylla uba lakmen rumbui ba unshim khia ha ka bayadai bat ka jing Pyllait no ya ka ni ka pisa ba ka District Council kandub la ban the ye ki kampen roy sha ki constituency ka Sorkar India lengba jong presiden kala shna ya ka 15 Finance Commission snam archar khatnya but kene ka 15 Finance Commission kala trade ki kam ha ka chi de bat ka chi ta ya ki project program ba ko kari paro ko de ngan nom le chingai hani ngem sim tam ha ka chi de bat ka chala jo de hakabai rai bar kecala jongi ka ni ka Sorkar India ka lamba juga ni ka 15 Finance Commission kala pha ya ka recommendation juga syaka Ministry of Finance nakala pha syaka Ministry of Finance but ka Ministry of Finance kala accept but kala approve ya ka ni ka recommendation jong ka 15 Finance Commission de hang ni kita cuba di hajar crore hak kecil day bat karim dia handai hak kecil day bat kecela cungi ka Sorkar India lengba ka Ministry of Finance kalamang yangi sispa prapu crore nak benta usnam arachar arpo way but ya kenika package ka ba sispa prapu crore ke Sorkar India ha ubnai chulai boladet khasantrik jong ubnai chulai archar arko kalapha ye kenika paket ke sispa prapuar syaka state government berapa ka syaka state government namar ka 15 Finance Commission kala recommend clear ba ya kenika scheme dai ban implement ye ka da ki local bodies local rural bodies di Khadc Council kolong ka way na ki local border local rural bodies di kene ka scheme ke basis pa prapua ke de baro likely ki district Khasi Hills Autonomous Council Garo Hills Autonomous Council bat kumtu ya ka Giant Hills Autonomous Council de ka benta ka bangyo hangni namar ka ke Sorkar India kalau Pyllait tang 50%. Pyllait 50%. Ke bomut ke Pyllait tang kumba 90 plus. 91 crore. De ha ka ba kumni hang ni apa ikasi la kumno ni dai benjo sau phau crore tam. Jadi benjo sau phau crore tam. De hendrai ha ubnai Disember jong ke snam arachar afau ka Sorkar Jylla kalau Pyllait ini tang 50%. Kalau Pyllait 50%, ha kenika 50% ke dan archat kenika recommendation ke 15 Finance Commission. Kawai ke bagi kot ke basic on tight grant. Bat kawai ke bagi on ke tight grant. Di kat baka Sorkar Jylla ke Pyllait tang ya kenika basic tight grant. On tight grant. Kat bayar kenika tight grant ke bat haduk mentah. Tinggi solong balai baka state government ke bat ya kenika 50%. Nomor ka on type scheme kadai ke scheme ba ngilak ben implement hak kono
but kini kalau 50%. But katai skim ka bangimla ban implement kat bangi pekat hap implement according to the instruction guidelines framed by the government of India. The Andrei ke berapat pemerintah midai ban yo sau pau Klur tam. Andrei ke Sorkar India hai ke Sorkar Meghalaya ka bat no ar pau Klur tam. Kini mentah haden migla tip ya kini mila tho syaka. Sorkar Jylla ba kuah bantip balai pakadang bat ya kenika ar folklore kepada tight skin de haddo menta nimpat yo manga CM deputy CM batiwe ni kedu yo chief minister ba un snow ba ban pe gene bat bo nombo yang ni kalengo handrai bo ai tin shai de balai bo bat ya kenika 50% ke ba long kumba 20 crore na kapandaka Khadc Autonomous Council. Bat ke balong kumba sausan ko ha pakai lang ya baro bat garo bat Khadc bat Chanta Hills. De nakalian cungau beri peti utang pesan penroy kumbala intros deka executive committee kumbala ai board the executive committee but latho deka dio leta show minister in charge deka DCA bau ngau pa ban pet bria ya kini kam bat bu membo yang ni ha kejingdum ni dia bentip balai ba ya katai ka 50% la bat hadok menta ni kuat bentip balai ka ai kedau de bat ni kuat ru bentip ba syanu ka de pisah ka don menta dai kita ti dang hakini di sini dai kedok ti menta ni dang up naga state government ayu bakan le bat kumdo bakan ong halo tu ni tingin hapanya fight ma ba kat kum ketika recommendation jongka 15 Finance Commission but ka sanction bala approve on the recommendation jongka ni ka 15 Commission clearly kala mention baya ka Meghalaya ngilabo 1 crore 82 but yakane ka 1 crore 82 ka Sorkar India kala list 90 crore plus de ni dei ban yo sau crore plus Henry New York tang ar folklore dia mentang ni kuat bantim ya ka ni ka ar folklore ke besar kum do Sorkar kan bat kum do kan ai chai ni ha ke dei bat ke besar